Afghanistan adet pen kewang Ser Ali Khan Karbianglong ahempi Diphu sopialong Moneylender mate tangka ki param aron aloh pin pensi sai keklem bomajok chirok tok hamphanga songtum adimalong palidamsi kilang chari pedodamlo la sohut Karbianglong Thomas Council of Han medu ki pi aron aloh kavidet asonsi keklong la si prabjin pen sai panghavek nang jipusi Karbianglong Thomas Council sai kamalong arpu ki do phan than pachini ponlo Karbianglong long pinang an Moneylender beha keklem abang pu bang phiatum do la song bong pen bang tro tum naksi Karbianglong Thomas Council tumaphan medu tame pichot la pen aron aloh tang do chot la pen ke ong do tum ke aron aloh avi pin pen la pen Karbianglong Thomas Council phan medu pi pin pensi beha klem bom do la song si Ser Ali Khan pu abang pu Afghanistan adet pen Karbianglong long bang si Moneylender beha klem do Sitami ahok pedalam ke thangnat aron aloh pin lapen Karbianglong Thomas Council of Hantame midutu te pin pensi ningkan thong kepsosi beha claim do lancho takali tangka ke ramatuma phantame aporteng tangka ki tu thek thepen ATM card check gari lahai tami kachirai lapuson tami dolo lapen latumalong tangka ka choramatung ta kisung kache tongnang lapuson do Assam Gazette aron aloh along hipaklang ateng hipute ki ongnai pusita 2.8% an si paramlong choji sitami Ser Ali Khan lapen pinang an aron aloh kaviatum 15% pen 20% an si tangka ke parampusi chinipon lasolom thechirok tok hamphang asong tum arjulong si Karbianglong Thomas Council tumaphan lo pen pachini si adimaklong along an humri damlu lapen prabjin pen Ser Ali Khan phan abeha ing habek nang jipusi ke hangpedo Muni da tumpan harassment pigrik komane ili tum lang dam polot de ke dam tang hota me ka bp phan ta me along la son ke lang rem da dolo no na son preng puisa rampo titun e bolot era tun ka pre ka system me siklem da deti na so men ben pola tum ka hen ke claim bang ke je la tum la puisa param phan lok la tum ka matha gali la tum bang ke ka bp an en po alang le tum sitian sim si palong po la da Karbianglong along le nam la tai son la tum na pela tum ke license wase abi license abe pulote latum puisa ka param ji aron mase abe angke latum ke license abe pin men si komane ahem dampo office along tame dampo ther dampo konane ATM NP det po konane apota along le NP det po hala ATM puisa tame ahem pu kana DJ pin da latum ATM ma puisa ta ola bila laso amar khali karna Karbianglong bule ami kobo na jao gote amar okhomate kobo nagaon hok ba koba amar golaghat hok ba amar Karbianglong hok বেলেগ জায়গা পৰা কোবা আফগানিস্তান পৰা কোবা বেলেগ জায়গাৰ পৰা তেওঁলোকে কিছুমান আমাৰ খান মানি বলা আহি কিনি এটা আমাৰ বিজনেছ কৰি আছে কিন্তু হে বিজনেছ কৰাটো কিছুমানৰ লাইসেন্স আছে বুলি তেওঁলোকে কোৱা হৈছে আৰু কিছুমানৰ লাইসেন্স নাই যোনটো আমি কৰা মতে আমি গম পাইছো কিন্তু তেওঁলোকৰ যোনটো লাইসেন্স আছে হেতুটো তেওঁলোকৰ যোনটো সোসাইটি একৰ আন্ডাৰত যোনটো ৰেজিষ্টাৰ অফিচ আছে তেওঁলোকৰ তাত পৰা লাইসেন্স লোৱা হৈছে কিন্তু হেতু মতে আৰবিআইৰ গাইডলাইন্স মতেটো এজনৰ মানুহ কাৰণে খালি 2% ইন্টারেस्ट লব পায় বা তেওঁলোক हम लोग इंडिया अच्छा जानते हैं नाम शेर अली खान अच्छा आपके यहाँ पर Moneylender का काम चल रहा है ना हाँ ये के पास में पड़ा है ये के पास कागज है आपके पास अभी जो रिटर्न हुआ हुआ नहीं जो ये वहाँ में है वहाँ में पड़ा है हम जब दिखाएगा तब तो होगा तो आप अभी तक आपके पास कागज नहीं है नहीं अभी नहीं है ना तो आप कितना साल से कर रहे हैं हमारा अपना कारोबार बहुत साल से लेसन भी बहुत साल से कारोबार भी अभी तक कितना आदमी आपके पास पैसा ले चुका है मतलब कस्टमर क्या मालूम है कोई 20 होगा 30 होगा 50 होगा कितना तक देता है आप पैसा 5,000 10,000 20,000 बस ये और कितना परसेंट 8%। अच्छा तो अभी तो आपके पास लाइसेंस तो नहीं है तो यहाँ में नहीं है लेकिन स्लिप काटा है वो दिखा देगा हम धनसरी में छोड़ा है जाकर लगेगा टिक्स में तो महीने में काटा है धनसरी का दुकान में भी कागज है क्या धनसरी का दुकान में हम पहले वहाँ में रहता रहा में ताबी आया है वहाँ पर भी कागज नहीं है तो अभी आप क्या करेगा बिना कागज तो कैसा काम चलेगा क्या कागज नहीं है हमारा लाइसेंस नहीं है ना पहले से वो पुराना वाला है न्यूज़ रिपोर्ट Karbianglong लाइव